megalayapost.news. Kahils Farmer Union Sengkmi Bandar Boy District menta kasengi kilalet ben kendu yo Deputy Commissioner Kariboy bar IT ru da kador khas ban bud din halo ka jingsa kta kino rep ka jela na ka jingwan poi ki senyang bar ki siar bat ki ki jat mara shaka jela ka baklam da don kata ka jingte lakam ne pingor da ka sarkar jela hakani ka jinglet kendu la yalam do General Secretary ka Hills Farmer Union Sengkmi ba Alfon bot Karsanti rungkat ka jingdon lang President ka Hills Farmer Union Riboy Union uba soiroi nong kendri lambat ki dkhon jongka kani ka de ka jingbud din ka seng halo ka dor khas Ladab ai show Deputy Commissioner Barem Kariboy baga sengkla dawa bade bendan ka kerdop bantalasi kimrat kibawan na syabar ka jela manti lakam nadu kisnyang kisiar kimasi bat kiwi de kimrat kibawan poi syakani ka jela kumbala penpau do General Secretary ka Hills Farmer Union Sengkmi uba Alfon bot Karsantio ulang baga seng ka shim yakani kaman hadian babun kisnyang jong kinong rap kila syakta haka klam African Swine Fever kabade na kada ko jingwan poi kisnyang kibana syabar ka jela ulang ru tang kisnyang kiwi ki jingri kum kisiar ru kiap haka klam na kada bawan poi kisiar na syabar klam dadon ka kerdom bante lakam ulang ru ka bakham pala kalong baga sarkar kamsem labu iki kerdom henry ki don pat kita ki brio ki bakrong pisa kasan hajar ki kalihe bat 1,000 ki kalirit ya ki bawon ra ya kini ki jingri syaka jela bakum ka seng kamtip lani lese yo dei ki badan shalan na kabenta ka khajna syaka sarkar ne ki dei ki riu shimen namar kata loong baka seng kadawa bade bandan ka checkpoint lani kata ka entry point baru ka quarantine center ban pej perman ya kini ki jingri ki bawan na syabar deru bandan ka valid health certificate na ki jaka ki bakini ki jingri ki 1 point ban ka liang DC uloong bo 4 tip satia kini ka kam bad unsa shimkhia ban token halor kini kaman balawan ra da kini ka seng Hills Farmer Union Jungwat kenduk jungi mata kasih ya UDC Deputy Commissioner jangka Riboy District kadai Ban Budin halor kini kisiti kita nyelapa ayong DC Riboy nado mencem senam kabiningkong kadai banyak kenduk yang DC kadai hakalai tadi kunai bakadai arajar ratusan nang ta nyelapa ru ya ka reminder letter lane ka city jemput mau ka apa tadi kunai balai arajar apuriu But hadin nang tabade ngilayo ya ka reply na DC Riboy District ha kabide pat kani ka city ka jongi ha kabide pat kani ka kini kisnyang ban khanglat ikisnyang di bawan na sabak ha kabide pat kini ki jingpang kani ka ASF ka baliong African Swine Fever ka bakta yaki nongri jingri jongi hangni hapo ka jala ka jongi bat khamtam kan di bayi barangway hadin bangiyo ya kani ka reply na DC na po Riboy ulapa ini limba ka jingtho ban pintikna ba kini ki sniang di bawan kit lani kinu ki jingri kalong gum kamasi ka blang matiwe ki ki bawan na syabar jong ka jela kin hab bandan ya kani ka valid health certificate ka bomot ki di bandan ya kani ka certificate ban pintikna ya ka jing ka jingya jong kini ki jingri ki bawan na kawipat ka jela ki barung sa ka jela Meghalaya lani sa ka jela ka jongi kapaar pade hangni ka kranchai baki di bandan ru ya ka certificate kaba under the rule 96 of the Transport of Animal Rule 2001 from the place of origin certifying that the pig originate from the disease free area kabamut ki di bandan ru ya kata ka certificate kabana katu kajaka kabaki ki pha ya kini ki jingri sa ka jela ka jongi ki di bandan ya ka certificate kabakya hadin bangilayo ikan ke city hadu menta kan ke singi kajing smokia ka jongi ka longba nyemyo kanu ka jing tho hakabede bat ka jing dawa ka jongi wanra ya ka entry point lani ya ka checkpoint lani ya ka quarantine center na ka benta kini ki jingri ki bawan kini ki jela hamtam habadan kan ke jingyap palat ki kisnyang PCR bat ki jingri hakasam ka jongi Dai namar kata kadaw halor kani kiti sosya ya kendo yo DC menta kasi kaba ni smokia aplat kadai ba yakini ki entry point 4 dan 5 hadu menta nimpat ni ajutip ba hatu na kalian dong ka department lani na kalian ka sarkar kilale ai kilawat jaka lani kilawat ikanu ka ya kanu ka point bakin bu yakini ki entry exit point tehnrei kaba smosi kalong ba niyo kubor panban bah hakajaka bangin expect ya kata ke entry Henry menta idan penban ibriu kiba nyimla bantip kidai manu ki krong pisa nakini ki kali ki bakit yakini ki jingri kum kamasi ki siang mat kiwei ki bon penpoi se jela ka tumi dah kabaki krong khatsan hajar awai katrok
bat sau hajar pinta kawai ke pick up kani ke jingkrong kadai baik kaba isu transfer lani kisu penpoi baik lingba ke online payment Henry ngimpit pada menu kini ki beriu kaba ngiyo ke kubor na kini ki perlok iba jupenya kini ki jingri lani ki buan rado asya kejela ki ong ba lada msiu ya kani ke pisa bat lada umdan ya kani ke certificate kini ki jingri kinomla bandung asya kejela ke jumi kadai kelor kata ke jingsokia ke jumi kabangi expect ya kata ke entry point ya expect ya ke quarantine center ni expect ya ke checkpoint Henry kini ngimpat UEA Henry kabangi sngokya kalong ba idan kita ki beriu ki bangim itu kidai manu Henry ki sim visa penban da kaba ki odor back bakawai katrok dari kasanaja bakawai ka pick up dari kasawaja lawani kendu EDC mentakasi nila kerensyai ba ni keliru na ba yo lesi kani kapisa ka bakrong kadai kapisa kabadan ya ka calan lani kadai ka tax ka bakihaban siyo sa government Henry nakaliang jong EDC uang ba uhaban pe binia ya kani namar ba sa uday EDC badang wan mai ya kani ka district kenang ta uhaban pe binia Henry ngingi sufu bakani kapisa kaba kini ki nomora kini kimrat saka jela ka joni idei ka baki haban siyo kamdi ka hakalinti ka bakoi kumta na ka liang jong kahil sama union ni yang hatanong rim mangidon ya ka concern baki sniang ki barung ha ka jela ka juni ki bamdan ya ki certificate bat ki bamdan ya ka jingti kana nang no ki wan ki wara ki knyang jingpang ki babunjai ki bakta pat ya ki jingri ki juni hakisan ka juni dei namar kata kadaw na ka liang jong kahil sama union central body mana ka hills sama union Ribohai district menta kasngi da ka jing smokia ilawan ban kendu yo DC bat ia kini ke city ke pemerintahan kesini ginlek ai ko piru syau SP bat kumju syai district veterinary officer na ka benta ba inyo ajing tip ia kini ke bagia ha kini ke surok ka ba nadu na khanapara ka ba ha ba Ribohai district kini kidai ki mat ke bangiwan kendu ya DC mentak kesini wana kaliang DC uang ba unsa wa jing tip ba unsa kini ia kini ke tepat jong kaseng begini mentak kesini MegalayaPost.news